jedan od najjačih i najpreciznijih koje sam do sad imao. Pozdrav ekipa, dobrodošli u moj novi Airsoft video. Ako želite kupiti replike, link vam je dole u opisu, možete to napraviti na Max Airsoft trgovini, imaju brutalnu ponudu, imaju brutalne cijene, tako da ako je neko zainteresiran, ako se možda još niste odlučili za repliku, kliknite na link i napišite mi koju bi repliku htjeli vidjeti u sljedećem videu. Prvu želju ću vam ispuniti već u sljedećem videu, u pitanju jedna legendarna puška, odnosno replika u ovom slučaju. Evo ga, sve tu, ja sam već sve pripremio, u pitanju je M9A1 replika ovog pištolja. Neću reći najbolji, ali najjači pištolj koji sam do sad imao, definitivno. A poslije ćete vidjeti zašto. Kao što ste vidjeli, radi se o M9A1 replici pištolja, full metalna, osim ovog gripa s jedne i s druge strane drške pištolja, ali to je manje bitno i mislim da to ne bi trebalo predstavljati nikakav problem. Ne znam kak je na pravom oružju, možda zapravo i na pravom oružju ovo isto plastično, ne znam, ali ako neko zna nek napiše. Ovo je CO2 blowback replika, nadam se da znate šta je blowback i da ste do sad naučili, ali za one koji ne znaju, blowback je kod CO2 replika kad pucate da one naprave trzaj ili ti ga ovo. To je pojednostavljeno objašnjenje, ako ima neko baš stručno objašnjenje može slobodno napisati dole. A non-blowback je kad vi pucate, a replika, odnosno ovaj gornji dio, ne trza. U ovom slučaju sad nije trzao zato što je spremnik vani i zato što je ampula van pištolja. Jel? Jako mi se sviđa i definitivno je najjači pištolj, odnosno replika pištolja koju sam do sad imao. Snaga je 1 Joule 330 fps na kuglice 0.20 grama. Ja bih rekao da je više, ali nemam ono spravo da isprobam. Repliku sam isprobao malo prije, tako da mislim da je apsolutno više od toga što piše. Osigurač na zatvaraču, a zatvarač se skida vrlo jednostavno zbog održavanja replike i namještanja hop-upa, a vraćanje je još jednostavnije. Što se tiče spremnika, spremnik je isto full metalan. Ja sam ampulu već stavio. Način na koji stavljate ampulu malo je drugačiji nego što smo do sad navikli, ali ništa specijalno. Imate ovaj plastični poklopac, pritisnete ovo malo dugme šta je unutra i otvorit će se poklopac. Imate imbus koji dobijete zajedno sa replikom. Ovo otvorite, stavite ampulu i čak sam primijetio da ne izleti zrak, odnosno plin, ne zrak, kad inače kod starih, odnosno kod Colta mog, recimo kad stavljam ampulu, izleti određeni dio. Ovdje nije ništa bilo zato što je baš ono super napravljen spremnik i nema gdje izaći. Kupio sam neke low budget pive, idemo napuniti spremnik, idemo van. Prvo ću vam pokazati da vidite kakva replika radi, onda ćemo ići gađati ove pive koje su 3,99 da naprave neki BUM! Nice! Inače gađao sam dole metu, ovo je na nekih 20 metara s pištoljem, airsoft pištoljem gađat na 20 metara i biti ovoliko precizan, ja sam iznenađen ljudi, ali doslovno iznenađen. Još ćemo jedan spremnik ispucat i onda idemo na... U biti neću, dokle god još ima snage, zato sam s ovom ampulom pucao već nekoliko puta. Imam još jednu ampulu tamo, ako ovu kojim slučajem uspijemo potrošiti i sad idemo gađati limenke da vidimo koja će napraviti bum, ali mislim sve će napraviti bum. Ljudi, imam jedan veliki problem, a to je da sam krenuo snimat i raznio dvije limenke i onda mi je javilo da mi je kartica u fotoaparatu puna. Tako da ostale sam samo još dvije pive koje moramo razniti. Jebi ga, niste vidjeli ove dvije prethodne, ali šta da sad radim. Dakle, idemo sad iz početka, da znate, ove prve dvije su raznesene, to ćete vidjeti tamo, a ovu sad idemo, odnosno ove dvije idemo sad probati razniti. Nice! Sve smo do zadnje limenke uspjeli skršiti. Ovaj pištolj je definitivno jedan od najjačih koje sam
i najpreciznijih koje sam do sad imao. Sad ćemo probati pogoditi još dole jednu metu i to će onda biti to što se tiče ovog videa, zato što sam vas uskratio. U biti ne, posložit ćemo opet ove limenke i ponovit ćemo seriju, znači sad će biti prazne, poluprazne, nema veze. Još ima unutra, malo, ali ima, gledamo. Eto ga ljudi, to je to, ja se nadam da ste uživali, htio sam ići još jednu seriju, ali jebi ga, nemam imbus da promijenim ampulu plina, uglavnom sve smo ih uspjeli razniti, to jest probit, ne znam gdje su sad ovdje rupe, uglavnom nije ni bitno, aha evo je, tu je jedna, tu se logično vidi odakle curi, malo da zalijemo travu, možda naraste hmelj. I to je to, vidimo se u sljedećem videu, posjetite obavezno dole Max Airsoft trgovinu. Ako želite kupiti ovaj pištolj, definitivno moja preporuka, ako se želite baviti Airsoftom, stvarno ovo od srca preporučam, najbolji pištolj koji sam do sad imao. Ne govorim o što reklamiram nešto, jer nemam pojma šta, uglavnom stvarno iskrene preporuke za ovaj pištolj. Precizan je, jak je, velik je domet i stvarno to je sve što vam treba jednom pištolju. Možda još malo da sredim hop-up bi bio još bolji, ali eto, gažali smo se 20 metara, šta da kažem drugo. To je to, mi se vidimo u sljedećem videu, budite mi dobri, veliki pozdrav i posjetite Max Airsoft trgovinu. Ćao!